chako cha wakati. Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. Turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru i Washington DC, muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera ko hirya no hino ku isi, dukomereze kuhavugwa mu karere k'ibiyaga bigari, hanyuma tuza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yarabonanye na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer mu biro bye biri kuri nimero 10 Downing Street mu mujyi wa Londres. Bahagaze umwanya muto bafata amafoto bakorana mu ntoki imbere y'abanyamakuru bari bategereje, bose babaza ikibazo kimwe ku bijyanye no kumenya niba Zelensky ashobora kongera kuvugana na Perezida Trump wa Amerika cyangwa byararangiye. Akihagera cyakora ntacyo yahise atangariza abanyamakuru, yahise yinjira mu biro abanza kugirana ibiganiro na Minisitiri w'Intebe Keir Starmer. Ni imbere y'inama iteganijwe guhuza Perezida Zelensky n'abayobozi b'ibihugu by'Uburayi. Kuva ku wa gatanu w'icyumweru gishize, abategetsi batandukanye baraharanira kureba uko ibintu byasubira mu buryo nyuma y'uko Perezida Zelensky na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiranye ibiganiro bitagenze neza kuko haje kubamo guterana amagambo. Fidel Niyongabo nibyo atubwira. Ayo majambo yatumye haba amakenga ku vyerekeye imfashanyo ya Amerika kuri ico gihugu muri kazoza. Mu kwagiriza Perezida Zelensky ko aterekanye ko ashima ibihagije imfashanyo Amerika yahaye igihugu ciwe, Perezida Trump n'icegera ciwe JD Vance baradugije amajwi igihe c'iyo nama, bagiriza Zelensky ko ari intambamyi y'amasezerano y'amahoro. Perezida Trump yagize ati: ntuhagaze neza muri iki gihe, uriko ukina n'ibishobora kuvamwo ingwano ya gatatu y'isi yose. Perezida Trump yavuze ko Zelensky adasa n'umuntu ashima. Muri iyo nama icegera ca Perezida Trump JD Vance nawe nyene yaragirije Zelensky ko atariko aho icubahiro abanyamerika bamwakiye. Vance yabajije Perezida Zelensky niba yoba yarigeze ashima na rimwe. Ku ruhande rwiwe, Perezida Zelensky yavuze bikwikira ku vyerekeye Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Yararenze ku masezerano y'agahengwe, yarishe abantu bacu, ntiyarekuye imbohe nk'uko twari twavyumvikanye. Jedi, imigenderanire uriko uravuga ni abitegereza ibintu n'ibindi batangaje ko kubona umukuru w'igihugu kiri mu ngwano yifatirwa mu gahanga n'abamwakiye ari ibintu bitari bwibonekeze mu mateka yo mu bihe vya vuba y'abaperezida ba Amerika. Guterana amajambo akomeye hagati ya Perezida Trump na Perezida Zelensky kwamaze iminota 10 mu biro vy'ingoro ya Perezida, vyerekanye kutumvikana gukomeye hagati y'abo bategetsi bombi imbere y'abamenyeshamakuru bariko bafata amajwi n'amasanamu. Perezida Trump yabwiye Zelensky ibikurikira: ufise guhitamwo kugirana amasezerano natwe canke ukisanga uri wenyene. Urugamba uzorurwana wenyene. Sinibaza ko azoba ari urugamba rworoshe na gato kuri wewe. Uguterana amajambo akomeye hagati ya Perezida Trump na Perezida Zelensky kwatumye haba impungenge zikomeye ku vyerekeye gushika ku nyishu iciye mu mahoro ku ntambara muri Ukraine. Ateye impungenge zikomeye nshasha kandi ku mugabane w'Uburaya, aho abategetsi baho bamaze indwi zitari nke bagabisha Perezida Trump ku nyifato ya Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin muri kahise n'imigambi ashobora kuba afise muri kazoza. Inyuma y'uko abonanye na Perezida Zelensky, Perezida Trump mu butumwa ku rubuga rwiwe Truth Social yanditse ko Zelensky ashobora kuzogaruka mu biro vyiwe igihe azoba yiteguriye amahoro. Yatangaje ko we na Zelensky bagiranye ibiganiro ngirakamaro mu biro vyiwe. Perezida Trump yavuze ko yasanze Perezida Zelensky atiteguriye amahoro. Yongeye asigura ko Zelensky atubashe Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifatiye ku kugene yifashe mu biro vya Perezida. Urakoze Fidel Niyongabo. Nyuma y'iyo nama rero, abategetsi b'ibihugu by'Uburayi bahise bagaragaza ko bashyigikiye Perezida Vladimir Zelensky. Mu Budage, umukandida ku mwanya wa chancelier Friedrich Merz yavuze ko uwahohotewe adakwiye kwitiranwa n'uwamuhohoteye mu cyo yise intambara y'ubwahuro. Zelensky yavuganye kandi na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa n'umunyamabanga mukuru wa OTAN General Mark Rutte na Perezida w'inama y'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi Antonio Costa, bose bamugaragariza ko bamushyigikiye.
Kuri iki cyumweru ubwongereza burakira inama y'abakuru b'ibihugu by'uburayi baganira na perezida Volodymyr Zelensky ku byerekeye icyo amasezerano ayo ari yo yose yaba hagati y'Uburusiya na Ukraine yaba avuze ku mutekano. Umugaba mukuru wa ingabo za Ukraine Oleksandr Syrskyi yanditse ku rubuga rwa Telegram avuga ko ingabo za Ukraine zishyigikiye umugaba wazo w'ikirenga perezida Volodymyr Zelensky kandi ingufu za Ukraine zishingiye ku bumwe bw'abaturage bayo. Washington, ijwi rya Amerika. Uburusiya bwatangaje ko bwigaruriye ibindi byaro bibiri mu burasirazuba bwa Ukraine mu gihe abategetsi ba Ukraine bo bavuga ko ibisasu by'ingabo z'Uburusiya byahitanye umuntu umwe bigakomeretsa abandi 19. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yatangaje ko yigaruriye ahitwa Sudne na Bulatsk mu majyepfo y'intara y'uburasirazuba ya Donetsk. Aho hombi ni hafi y'umujyi wa Valeka Novosibirsk. Ingabo z'Uburusiya zigaruriye mu mpera z'ukwezi kwa mbere. Abasirikare ba Ukraine barwanira mu kirere batangaje ko Uburusiya bwohereje indege z'intambara zo mu bwoko bwa drone zigera ku 154 mu ijoro ryakeye. Muri zo Ukraine ikaba yashoboye kumanura 103, izindi 51 zirayoba ntizagira byinshi zangiza cyangwa abo zihitana. Mu ntara ya Odessa mu majyepfo ya Ukraine abategetsi batangaje ko abantu 12 bakomeretse mu karere ka Kharkiv aho mu majyaruguru ashyira uburasirazuba, 2 bagakomerekera mu ntara ya Kherson yo mu majyepfo. Mu Bushinwa inkubiri yo kurwanya ruswa imaze gukura abatari bake mu bayobozi b'inzego za gisirikare ku myanya bari bafite. Abasirikare bakuru bagera kuri 12 ntibazaboneka mu ikoraniro rihuza abategetsi bakuru mu nzego za politiki n'iza gisirikare riteganijwe mu cyumweru gitaha. Mbere y'iri koraniro riteganijwe kuva tariki 4 z'uku kwezi, ubutegetsi bwatangaje ko Tan Rosong wari ukuriye kompanyi ya leta Aviation Industry Corporation of China ikora indege n'ibindi bikoresho bya gisirikare nawe yiyongeye ku rutonde rw'abakurikiranyweho ruswa. Akanama gashinzwe iby'imyifatire no kurwanya ruswa katangaje ko uyu mugabo yaba yarakiriye ruswa itubutse. Abasesenguza ariko baravuga ko uku guhiga bukwaravugwaho kwakira ruswa ari uburyo Perezida Xi Jinping yaba arimo gukoresha kugira ngo yiheshe igitinyiro no kuyobokwa n'abagize inzego nkuru z'igisirikare n'iz'ubutegetsi kurusha uko byaba ari igikorwa nyirizina cyo kurwanya ruswa. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika yavugiye i Washington DC. Tugaruke mu Rwanda aho ku munsi ubanziriza wa nyuma w'irushanwa mpuzamahanga ryo gusiganwa ku magare rimaze icyumweru rizenguruka u Rwanda, nta munyarwanda uratwara agace na kamwe k'iri rushanwa kuva i Nyanza berekeza i Kigali, ari nako kabanziriza umunsi wa nyuma w'iri rushanwa kegukanywe n'umunya Eritrea Nahom Araya. Fulgence Hakizuwera yarahari. Ni umunsi wa 7 wa Tour du Rwanda, irushanwa mpuzamahanga ryo gusiganwa ku magare rizenguruka igihugu cy'u Rwanda. Rimaze icyumweru, akaba ari kuri etape ya 6 aho abasiganwa bahagurutse i Nyanza berekeza i Kigali. Ni urugendo rw'ibirometero 131 na metero 500 bagomba guca mu karere ka Bugesera mu muhanda mushya. N'urugendo narwo rusa nkaho ari rurerure ugeranije n'izakozwe, ariko nkuko bisanzwe icyumweru kigiye gushira nta munyarwanda wari wegukana etape nimwe. Nahom Araya wo ukomoka muri Eritrea, ni umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Eritrea, niwe watwaye agace k'uyu munsi. Yes, I win. It was a good race for me. Nibyo uyu munsi natsinze. Ni ibintu byiza rwose kuri njye. Biranshimishije kuba ntwaye agace k'uyu munsi. Gusa ntabwo byankomereye kuko yaba njye n'ikipe yanjye tuba dukora ibishoboka ngo buri wese agire igihembo atsindira. We need everyone in yellow jersey. N'uburyo abanyarwanda bavuga ko bakoresha imbaraga zishoboka zose ariko birangira ntacyo barabona. Nubwo hasigaye umunsi umwe kugira ngo irushanwa rigere ku musozo, baracyafite icyizere ko hari umunyarwanda ushobora kwigaragaza. Etape y'ejo kubera ko ari ahantu hazamuka ahenshi na henshi, bitegeko yuko dushobora kuyitwara, turabyizeye. Turayibizeza ko icyambere nuko turi bazima kandi uri muzima nta kitashoboka. Tour du Rwanda isigaye ikomeye kubera yuko isigaye izamo abakinnyi bakomeye, isigaye izamo amakipe akomeye,
akina za Tour de France akenshi yitoreza muri Europe irazamuka ntabwo ari ukutambika kandi u Rwanda rwo rurazamuka ahubwo tugerageza uko dushoboye kose kugira ngo twumve ko tugomba kwishyiramo ko dukwiye kuzamuka ko tutishyizemo nk'uko dukwiye kuzamuka kuko twitoreza mu misozi byatuvuna. Ikintu tubura ntabwo ikibazo ari imyitozo turayikora ariko nta mikino tubona ikomeye ku rwego rw'aba bakinnyi turi gukina nabo. Bano bakinnyi babona imikino ikomeye. Abanyarwanda muri rusange bo baravuga bati uko biri kose hakwiriye kongera gusuzumwa ibikoresho abanyarwanda bakoresha muri iri siganwa ndetse hagasuzumwa n'ubuziranenge bw'imyitozo bakora nubwo bo baba bishimye ndavuga abafana nyine ariko kugeza n'ubu ngubu baracyanyotewe no kubona hari umunyarwanda wakongera kwegukana agace cyangwa se akaba yakwegukana na Tour du Rwanda nk'uko byagiye bigenda mu bihe byashize irushanwa ritari ryajya kuri 2.1. Abanyarwanda nyine ntabwo bakora imyitozo ihagije, ntekereza ko ariyo mpamvu badatsinda nk'abandi. Birashoboka kimwe n'uko mu Rwanda hari abantu baba bafite impano ariko impano zabo ntizizamurwe. Ntekereza ko wenda bashyizeho nk'uko bashyiraho amakerebe y'imipira y'amaguru bashyiraho n'amakerebe y'amagare, nabyo byafasha nyine abanyamagare kuzamuka amagare nyine akagera ku rwego rwo hejuru, bakabikora kinyamwuga kuko ubona ko amagare iyo bategura Tour du Rwanda niho babishyiramo imbaraga, ariko mbere itarategurwa mbona nta mbaraga bajya babishyiramo. Mu myaka 7 yose ishize kuva ryashyirwa kuri 2.1 nta munyarwanda wari wegukana Tour du Rwanda nk'uko byari bimeze mbere, gusa umwe wenyine ni wabashije kwegukana etape cyangwa se agace kamwe. Ndi Fulgence Hakizwera, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro ejo kuri uyu munsi. Aho muherereye hose amahoro y'Imana bane namwe mudukurikiye muri aka kanya kuri radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira ku 104.3 FM. Iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Kuri mikro muri studio mugiye kubana nanjye Ani Sabine Umukunzi mfatanyije na mugenzi wanjye Mugisha Kayitare. Nawe ndagusuhuje cyane. Urakoze cyane, ndakwikirije kandi nanjye ndagusuhuje. Abakunzi b'ikiganiro Ejo uyu munsi turabaganiriza ku ihe ngingo. Bakunzi bacu, uyu munsi turaganira ku ivangura rikorerwa abantu bitewe n'imiterere y'umubiri wabo, by'umwihariko hagendeye ku ndeshyo cyangwa ingano yabo. Ibi bizwi nka body shaming mu ndimi z'amahanga. Hari bamwe mu bantu bibasirwa kandi bakanenwa bitewe n'uko babyibushye, bananutse cyangwa indeshyo zabo ku buryo bibagiraho ingaruka mu mitekerereze, amarangamutima ndetse n'umubiri. Muri iki kiganiro turaza kumva ibitekerezo by'urubyiruko kugira ngo badusangize icyo babona gitera kuba hari abibasira bagenzi babo. Muri iki kiganiro kandi turaza kumva ubuhamya bw'umwe mu rubyiruko wahejwe kubera uko ateye kugira ngo adusangize inkuru y'ibyamubayeho. Si ibyo gusa kuko turaza no gusobanukirwa ingaruka iri vangura rishobora kugira ku muntu urikorewe. By'umwihariko turanamenya icyakorwa kugira ngo rikumirwe. Tubahaye ikaze mu kiganiro cya none. Iki kiganiro kiri bwibande ku ivangura rikorerwa abantu bitewe n'imiterere y'umubiri wabo, ibi bizwi nka body shaming mu ndimi z'amahanga. Iki kiganiro gihagarariwe na Roger Niyigena mu gihe Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri 07 28 02 82 32 cyangwa kuri 07 87 58 14 11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Eco ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Ubusanzwe mu miterere yacu nk'abantu hari abantu barebare n'abagufi ndetse hari ababyibushye n'abananutse, ariko ugasanga hari abakorerwa ivangura biturutse ku miterere y'umubiri wabo. Ibi bishobora gukorwa mu buryo bwo guheza abantu mu bikorwa binyuranye. Urugero twatanga ni amarushanwa y'ubwiza hano mu Rwanda. Usanga muri aya marushanwa hagenderwa ku miterere runaka y'umuntu, kabone n'ubwo bigira umubare munini w'abanyarwandakazi biheza.
Yego, usibye aya marushanwa hari n'abafite imyumvire yo kwibasira abandi kubwo kudahuza imiterere y'umubiri by'umwihariko hagendeye ku myaka ndetse n'igitsina. Imbuga nkoranyambaga zishyirwa mu majwi mu gutiza umurindi iyi myumvire, dore ko usanga mu bitekerezo bahabwa bigaruka ku kubanena no kubabwira amagambo yibasira imiterere yabo. Bamwe mu rubyiruko rwo mu mujyi wa Kigali, akarere ka Kicukiro, mu murenge wa Kicukiro babona ko kwibasira umuntu bitewe n'uko mudahuje imiterere y'umubiri ari umuco mubi, ndetse bavuga ko ari ukubura ikinyabupfura, gushaka gukorera abandi urugomo ndetse n'ubwibone. Reka tubumve, turagaruka mu kanya. Mbona rero igitera abantu kwibasira abandi mu buryo bw'imiterere y'umubiri ari nko mu buzima busanzwe, nk'uko umuntu atagira disipurine. Ukabona umuntu ntuzi ibyo yaciyemo, ntuzi uko abayeho, utinya kuvuga ngo uriya ngo nereba n'iriya ndaye ngo ukuntu ingana ngiri nareba iki, ibyo ngibyo ushobora kuba narwaye. Ubwo rero iyo umuvuze gutyo ukagenda umuvuga mu bandi umusebya, iyo ni njye mbibara nkaho nta disipurine uba ufite. Njye ntekereza ko kwibasira umuntu bitewe n'uko ameze kubera ko mudahuje imiterere y'umubiri, ku giti cyanjye mbona ari ubujiji, cyane cyane ko ntabwo Imana yari guturema kimwe, kandi ikindi kuba Imana yaraturemye gutyo ni imbaraga zayo, kuba iturema mu buryo bwinshi butandukanye, umuntu umwe ikamugira magufi, undi ikamugira muremure, undi ikamubyibushya, undi ikamunanura. Nta mpamvu zo kubitindaho. Sinumva rero impamvu umuntu yakwibasira undi ngo arananutse, ngo ni mugufi, ngo ni muremure, ngo arabyibushye n'ibindi byinshi nyine abantu bagenda bareberaho. Njyewe ukuntu mbona ko ari urugomo abantu baba bashaka gukora kugira ngo basebye umuntu runaka. So njyewe mbona nyine ko baba babikoreye urugomo. Uko mbibona ntabwo ari byo, kuko uramutse ubikoze uri umwana nakumva, kuko ubu hari ibintu by'imitekerereze utarageraho. Ariko iyo ubikoze uri umuntu mukuru, hari indi shusho mbibonamo, kuko mbifata nk'ishusho yo kuba hari ibintu byinshi wirengagije, cyangwa se hari ibintu ugitekereza bitagaragara neza, cyangwa se mu ruhande rumwe bibogamye, bitari imyitwarire y'umuntu ukuze. Njyewe ukuntu mbyumva mbona akenshi biterwa n'ubwibone. Navuga ko nko mu rubyiruko nko muri iki gihe hari ukuntu baba bafite ngo ibintu bijyanye ngo n'imiterere, ngo figa n'ibiki, ugasanga rero umuntu uhabanye n'iyo miterere bakunda kumwibasira, bamuvuga nabi n'ibiki. Kuba umuntu yakwibasira undi kubera imiterere itandukanye y'umubiri byo bibaho cyane. Nk'umuntu ugira icyo ukabona nk'umupapa ubyibushye wifitiye mu nda hanini bita akarima k'igikoni, umuntu akakwibasira akavuga ngo uriya muntu ngo yaraturiye cyangwa bimeze bite. Buriya rero mbona ari uburere buke umuntu aba afite, nta yindi mpamvu numva ko nta mutima mubi wundi numva burimo, ahubwo ni uburere buke umuntu aba yifite. Njyewe rero numva abantu bagakwiye kuba babireka bakava mu bujiji, bakemera ko turi ku isi twese tagomba kuba tumeze kimwe. Barakoze cyane mugenzi wacu Rugamba Jonathan hamwe n'urubyiruko rwamusangije ibitekerezo byiza ku cyo babona gitera abantu bavangura abandi bitewe n'imiterere y'umubiri wabo. Ese wowe udukurikiye ubona hakorwa iki kugira ngo ivangura rishingiye ku miterere y'umubiri w'umuntu ricike mu muryango mugari? Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728028232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Reka tubibutse ko iki ari ikiganiro Ejo mukomeje gukurikira kuri radiyo Ijwi rya Amerika. Uyu munsi turi kuganira ku ivangura rikorerwa abantu bitewe n'imiterere y'umubiri wabo, by'umwihariko hagendewe ku ndeshyo cyangwa ingano yabo, ibi bizwi nka body shaming mu ndimi z'amahanga. Abahanga mu by'ubuzima bavuga ko kuba umuntu yananuka cyangwa se yabyibuha bidaturuka ku burwayi gusa, ahubwo bishobora kuba uruhererekane mu miryango. Kuba umuntu yananuka cyangwa se yabyibuha ntibisobanuye kutagira ubuzima bwiza, kuko abenshi mu bafite umubyibuho ukabije bawugira bamaze gukura. Mukankusi Esperance ni umwe mu bantu byabayeho igihe kirekire mu gihe yigaga mu mashuri yisumbuye ndetse na nyuma yaho, kuko yari afite ibiro bigera ku 100 kandi ari mugufi. Esperance yarabenzwe cyane kubera amagambo y'abantu kandi abura imirimo yamuteza imbere, kugeza aho yakuyemo ingaruka z'uburwayi bw'igifu kubera ibintu byinshi bitandukanye yagiye anywa kugira ngo arebe ko yananuka. Uyu mudamu w'imyaka 32 ukomoka mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Uburengerazuba yaganiriye na mugenzi wacu David Hitimana amusangiza inkuru ye.
Nitwa Mukankusi Esperance, ntuye mu karere ka Nyamasheke, umurenge wa Nyabitekere. Ubu buryo nahejwemo kera nkiga, ariho mpera nkiga, hari nk'ibintu ku ishuri bibayo bya danse traditionnelle na danse moderne. Ibyo ngibyo byabaga kubera nyine nari mfite ibiro byinshi n'umubyibuho nyine mwinshi, wasangaga barampezaga kujya mu marushanwa nk'abandi, nyine bakansiga nkitoza ariko bakaba batanjyana. Ngeze no hanze kubona akazi, hari aho ujya kwaka akazi bakakakwima, naho ugize amahirwe ukakabona bakajya birirwa bavuga ngo ni nyamunini, ngo ni igikuri. Nari mugufiye cyane, nanabyibushye cyane, nari mfite ibiro nko mu 100. Ese haba hari bamwe mu bantu bakwibasiye bitewe n'imiterere y'umubiri wawe? Yego, nk'uko nari maze kubikubwira, nyine nko mu kazi bazaga birirwa bavuga ngo ni nyangufi, bakirirwa bamvuga hirya no hino, ndetse rimwe na rimwe n'umuntu yashoboraga kugukunda bakamukubuza bamubwira ngo kiriya gikuri, ibintu nk'ibyo. Ese haba hari ingaruka byakugizeho? Ingaruka ntago zabura, nyine urumva nko kubera amagambo yose yirirwaga avuga ukayumva, narayumvaga nyine nkahora numva mbabaye, sinisanzure mu bandi, ndetse nkashakisha uburyo nanjye nananuka kugira ngo ngane nk'abandi. Ingaruka byangizeho rero muri uko gushakisha uburyo nananuka, nakuyemo kurwara igifu kubera vinegere nanywaga, n'indimu, ibintu byinshi nyine nanywaga, ibintu byose ibyo bambwiraga byose umuntu yakora kugira ngo ananuke narabikora. Rero ingaruka byangizeho navanyemo igifu. Ese noneho mubona hari icyakorwa ngo abantu bagifite iyo myumvire ibe yacika? Yewe ntabwo ku bwanjye mba numva bitoroshye. Nta se hakorwa iki ko gukuramo abantu ngo se wajya kuvuga ngo umuntu ngo yavuze, ubwo si byo bihano babitanga bate? Cyeka habayeho nk'itorero hari ryigisha abantu kuba bafata abantu nyine bagufiya cyangwa babyibushye bakaba babafata nk'abandi. Inama nabagira ni uko bafata umuntu n'inkundi, kuko kuba ari mugufi ntacyo biba bibatwaye, ni ukumureba nyine akamufata nka mugenzi we. Ikindi nagiraho inama abantu, nk'urugero natanga nko kujya muri Miss Rwanda ngo bisaba ngo nyine hari metero bareba ngo n'ibiki, ariko buriya bareka buri muntu wese impano yakayikoresha. Nimba uri mugufi ariko ubwo bwiza uba ufite ukaba watsindwa n'ibindi bizama, ariko ntutsindwe nuko uteye. Ikindi nimba uzi nko gukina, nimba uzi nyine nko kubyina, nyine nk'uko nari nigeze kubivuga, bakaba bakoreka ukisanzura ukagaragaza impano yawe batarebeye ku bugufi bwawe cyangwa umubyibuho. Uri mugufi ushoboye gukina basket ukaba nyine bakoreka ukayikina. Arakuze cyane mugenzi wacu David Hitimana mu kiganiro cyiza yagiranye na Esperance. Iki ni ikiganiro ejo mukomeje gukurikira kuri radiyo Ijwi ry'Amerika. Uyu munsi turi kuganira ku ivangura rikorerwa abantu bitewe n'imiterere y'umubiri wabo, by'umwihariko hagendeye ku ndeshyo cyangwa ingano yabo. Ibi bizwi nka body shaming mu ndimi z'amahanga. Ese wowe udukurikiye ubona hakorwa iki kugira ngo ivangura rishingiye ku miterere y'umubiri wa muntu ricike mu muryango mugari? Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728028232 cyangwa se kuri 0788581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Reka dukomereze ikiganiro ku butumwa mumaze kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi. Duha umwanya mugenzi wacu Wikeza Christella adusangiza ubwo butumwa, turakomeza n'ikiganiro mu kanya gato. Bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye, nanjye ndabasuhuje. Ngiye kubagezaho ubutumwa mumaze kudusangiza ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho none, ivuga ku inena no kwibasirwa biturutse ku miterere y'umubiri bizwi nka body shaming mu ndimi z'amahanga. Twihuse, Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke yagize ati, sinzi niba hari ukora ivangura rishingiye ku mubiri akomeje. Ati kuko njye nkunda kubibona ahantu hahurira abantu benshi ariko bakabikora mu buryo bwo gutebya. Ati rero icyakorwa ni ugukomeza kwigisha abanyarwanda indangagaciro ndetse n'imibanire myiza itagira ivangura.
naho uwamahoro Theoneste uherereye mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kanombe yagize ati icyakorwa ni ugushyiraho amategeko ahana kuko iryo ni ihohoterwa rikorerwa umuntu. Ati ikindi gutegura ibiganiro bivuga ku inena cyangwa ivangura rishingiye ku mubiri. Akomeza avuga ko n'abafite imiterere y'umubiri runaka nabo bagomba kwikunda bakiyakira. Yasoje avuga ko abantu bose bakwiye guhindura imyumvire ko umuntu wese ari nk'undi. Ubutumwa tumaze kwakira bwa rubu ariko mukomeze mudusangiza ibitekerezo tuzabiheraho utaha. Muri ikiganiro turi kuganira ku ivangura rikorerwa abantu bitewe n'imiterere y'umubiri wabo by'umwihariko hagendewe ku ndeshyo cyangwa ingano yabo. Ibi bizwi nka body shaming mu ndimi z'amahanga. Abahanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe bavuga ko kuvangurwa mu bandi bigira ingaruka zikomeye ku buzima bwo mu mutwe, by'umwihariko umuntu ashobora guhura n'ibibazo bitandukanye birimo kwiheba, kwigunga, agahinda gakabije, kwitakariza icyizere ndetse no kuba bakiyambura ubuzima. Impuguke mu by'ubuzima zivuga ko uko waba uteye kose cyangwa uko ingirabuzima fatizo zawe zaba zimeze kose, gukora imyitozo ngororangingo iri mu rugero kandi ugahozaho indyo yuzuye nibyo bituma ugira ubuzima bwiza. Mu kiganiro mugenzi wacu David Hitimana yagiranye na Professor Vincent Sezibera, akaba ari umushakashatsi n'umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda, yatubwiye n'icyakorwa ngo iyi myumvire yo kwibasira abandi bitewe n'imiterere y'imibiri yabo icike. Reka ibindi tumwumve. Ese kwibasirwa k'umuntu bitewe n'imiterere y'umubiri we byaba biterwa n'iki? Icyambere ni ukureba ni iyihe myumvire abantu baba bafite iyo bagaragaza iyo myitwarire ibangamira abandi. Hari ubwo ubona abantu mu mitekerereze yabo bumva ko umuntu agomba kuba ameze gutya, asa gutya, areshya gutya. Ibyo bikunze no kujyana n'ibihe abantu bagezemo. Ndashaka kuvuga isi uko igenda igena ibyo umuntu yavuga ko ari indorerwamo z'umuntu. Urugero, nta myaka ishize umuntu umeze neza yabaga ari umuntu ubyibushye. Ubu ngubu ntabwo ariko bikimeze. Ubu ngubu niyo umuntu avuye mu kiruhuko ukamubaza uti umeze ute, ndumva nararuhutse, n'ikimenyimenyi natakaje ibiro 10. Mu gihe mu bindi binyejana abantu bavuga ati ameze neza yongereye ibiro 10. Urumva ko uko isi uko abantu bagenda bagena uburyo barebamo abandi bishobora gutuma abenshi bagwa mu mutego wo kuba bakuka inabi babandi batandukanye n'iyo myumvire cyangwa n'izo ndorerwamo bareberamo abantu. Uwo byabayeho mbere na mbere tunabanza twumvikane ingaruka bigira kuri uwo ngo byabayeho. Uretse ko n'abantu bashobora kugaragaza kumwima umwanya cyangwa icyicaro mu ruhando rw'abantu, ariko nawe bimutera ikimeze nk'ipfunwe n'ikimwaro, bigatuma nawe ubwe agenda yiheza mu muryango w'abantu kuko abazi ko bari bumuryanira inzara nk'uko tuvuga mu Kinyarwanda. Bikamuremamo kwiheba no kwitakariza icyizere ku buryo atafata iya mbere mu bintu byose, bikamutera agahinda. Icyambere umuntu yatekereza ni ukubanza no kwigisha abantu, kubabwira ko iyo ntabwo ari imyitwarire iboneye, kuko ntawe uhitamo uko azareshya cyangwa uko azasa. Bigenwa n'Imana. Tukabanza kumva ko ngewe ufite metero 2 n'uwaba afite santimetero 50, twese turi ibiremwa binganya amahirwe n'icyubahiro. Kuri abo bibaho, umuntu ni ukubanza kubabwira ko batagomba kugwa mu mutego bashaka kubaca intege. Iyo umuntu ubona ko akwibasiye nawe ugahera ko umurekera rugari kugira ngo akomeze kugirire nabi, umuhaye urwaho nyine, ahubwo ni ukubabwira ko nta gucika intege, ni ugukomeza kuvuga ndanze ko wantesha agaciro. Haba hari abajya babagana babasaba ubujyanama kubera ihohoterwa bakorewe rishingiye ku miterere y'umubiri wabo. Ibyo byo birahari, biterwa n'impamvu zitandukanye bitewe n'uko n'abandi babafata. Icyo gihe biba ngombwa ko ajya kugisha inama uko yabyitwara. Bimwe mu byakorwa ni gahunda nk'izi ngizi murimo. Hari ubwo abantu bagirira nabi abandi batazi ko bari kugira nabi. Ariyo mpamvu kuzamura imyumvire mu buryo butandukanye, kwigisha ukoresha itangazamakuru, kwigisha ukoresheje ibiganiro byatangwa mu buryo butandukanye. Kuzamura imyumvire ni ikibanze kugira ngo abantu bo gukomeza guhemukira abandi batabizi, babigizayo cyangwa banabita amazina kugira ngo bavuge umuntu uri munsi ya metero, kumva baraba ngo gasongo. Urumva ko abagamije kumubwira ko atari gasongo, ariko akavuga ati wiriwe gasongo.
ni izihe nama noneho wagira abantu bagifitiye imyumvire yo kuba bakwibasira abandi bitewe n'imiterere y'umubiri wabo? icya mbere bumve ko atari byo, umuntu abirebera mu ndorerwamo z'umutimanama. Ntabwo ari byo, ntabwo ari ubupfura, ntabwo ari ubutore, ntabwo ari indangagaciro za muntu, ntabwo ari byo. Kumenya ko ubwo buryo bwonona byinshi mu buzima bwa wa wundi gukorerwa iryo hohotera. Inshuti mukomeje kudutega amatwi, mu masegonda make turaba tugeze ku isaa 12, umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru. Mbashimiye ko